pray that that are meditating meditating upon upon these this mystery mysteries of of the the most most holy holy rosary rosary of the of the Blessed Blessed Virgin Virgin Mary, Mary, we we may may imitate imitate what what they they contain contain and and obtain obtain what what they is promise promised through to the the same same Christ Christ our our Lord. Lord. Amen. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessing of Almighty God, the Father, Son, Holy Spirit, descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Talakad tapo para king orasyon. King lagyunin pampo ng anak apon Espiritu Santo. Ing anghel ng ginupe pabalwane imbirhen Maria at kinagliya lalang banal na Espiritu. Bapo Mariamit mo kaking grasya ing ginang Diyos at tsukeka, nuang kakarisablang babay niya pa naman imbunga ni ngatyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan ni Amen. Ani ko alipaning ginu, Malyari kabut ka na ako'y gagas mong aman. Bapo Mariamit mo kaking grasya ing ginang Diyos at tsukeka, nuang kakarisablang babay niya pa naman imbunga ni ngatyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan ni Amen. Indi binaberbo mi katawan niyan tao. At may kasawt ya kaya katamo. Bapo Mariamit mo kaking grasya, ingin ng Diyos at tsukeka, nuang kakarisablang babay niya pa naman imbunga ni ngatyan mo, Yesus. Santa Maria, Indunin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan ni Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Indo ng Diyos. Bami nga pang kadiran na bang naling kaya nga po ninyo. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa apong grasya ginumin Diyos, ding kaladwami at ampat kim pamamalita ning anghel, akilala mi impami katawa ng taong Heso Kristo ng anak mo, uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan naman sana inligaya ning pangasubli ng medye, alang-alang sa apoy piking ginumin mo ring Heso Kristo. Amen. Ligaya king Pat, ng anak at king banal Espiritu. At imoy sa jara ligay, ba't king kamumulan, ngelit kapilan man manggaman king alanangga. Amen.
Ligaya king igpat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jara ligay, bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king igpat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jara ligay, bat king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. King lagyo ni igpat, king anak at pang Espiritu Santo. Amen. Amen. Kilagyaning igpam, paning anak, ang paning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayangan. At keka antimorin. Pakamalang kong kapatad, nginingaldoy iti, pagmasusyan tamo po king kaya katamong parokya, ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Kristo metong iyang Diyos ameging tao. May bait siya at epapo sapat ing meging tao ya, meging tinapeya pa. Kapiesta ning katawan at daya,
no karintamo kakitini king Santa Misa, inyapin kapiestana ning Santa Misa, at awsan tamong banal ay Eucharistia. Eucharistia buri ng sabyan kapasalamatan. Jesus alang patugod pa salamat ya king Joseph pa. Nya po ang sisimba tamo, pasalamat tamo king Diyos. So ini po, ing Diyos e nakatamong likwan. Sinabi ng Jesus, I will be with you till the end of time. Kaya betaya king Santa Misa, o yan ing lugod. Ing lugod, ing Diyos ang malugod kaya katamo, e nakatamo lakwan. Tandanan tamo po ini. Kaluguran na katamo, at uling kaluguran na katamo, meging tawya, at e pasapat ing maging tawya, meging maging ostyaya pa, tinapi ning biye. O yan po yung pekasentro na ning biye tamo, niyapin kailangan balang Domingo sisimba tamo, dengalwa kaya kayo aldoldo sisimbala. Pasalamatan tayong Diyos, king binyening Santa Misa, pan kanita pakanan na katamo, king kayang sariling katawan at daya, at ninuman ing makinabang, ninuman ing tatanggap kang Kristo, maging kawangis ne sanang Kristo. What we eat is what we become. We must become like Jesus. O yan po, nya oining ka na kung idake kayo. Nya medyo maluwat siyang homilya kung mag-aral tamo. Uling inipuing pekasentro na ning biyatamo, itamo katoliko. Uling itamo mo po ating Santa Misa. At banlaluta pang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisiyanta mo pa yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pakabsyan mo kami king peka masanting at trigo, kambening kekang sarili, Gino pakalulu, Ginoo pakalulu. Heso Kristo, ing tinapi, pipiraswan mi, ating kalis a inuman mi, pakisan metong na kami kekang, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, babyame ke kami ing katawan mo, banlalo keng maging katawan ing kekang Santa Iglesia, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying tuto pakaluluan na katamo, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, adwan mo kaya kaming maging katawan mo kami para king biening niyato. Pasignangan mo kami keti kapamilataning kaya kangamano ning biye. Ipagkalugme kaya kaming katawan mo, bana panganmi, ating kaya kang alak, ning tula, banay lumi, banalukeng maging kawangis mo, at mabiyasang mibiyebiyay ba't kaya ka, na mo bukod para karing kaya keng sarili, nune para king Diyos, at para karing taong makapaligid kaya kami. Pisan metungan mo kaya puso't kaisipan, baning iatwa kilala na, ing mabiya ka karing puso mi, maging ginura ka sana, itiadwan mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyang kong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggan. Pamamasang iba't king libruning Deuteronomio. I Moises nga na king balayan, gana kanyo nung makanano na kayong tinayid ning Ginong kaya kayong Diyos kilub ning 40 banwa king disyerto. Bana kayong iturong maging mababalog, bana kayong panyubukan, at akilala ang gaking kabubusalan ning pusoyo. Banang akit nung tupad kopin o ali karingkeyang kautusan. Pepadukwa na kayo, peparanupa na kayo, pepakana na kayo, king mana, aeyo papitasang balo. Ikayo ang ponding pipumpunan nyo, banketa atalastas yu, king ingtao, mubukod king tinape, kakanan na karinya mabibye. Nune king sablang amanong mipapasyag, king asbok ning Gino. Eye kakalingwan, ingke kong Diyos, amilwal ke kayo king labwad ning Ehipto. Iba't king pugad ning pangailipan niya, itang tinayid ke kayo kanitang melaparan at makapangalablab at disyerto. Labwad daring mamaping ubingan, alakdan, kauya ing pepasibot danum, king pekamasyas diling batu, baka yung mika inuman, busal niting lugal, aalang danum. Ya ing pepakan ke kayo, king mana keta king disyerto. Pakyabe, aeraman, malit-malitan, tingke kayong pipumpunan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Purian me ing Ginu, o Jerusalem. Purian me ing kekang Dios, o Sion. Yaing patibe karing kekang pasbul, at kailalang panuanan, ding kekang anak. Yaing babyek kapayapan, karing kekang angganan, at king maya padiling trigo, karin nakapakapsyan. Potang mutos ya, agad iting matupad, keti king yato. Papabal ing amano ng kang Jacob, ding tuntunan at kautusan ng kang Israel. Karing aliwang bansa iti enagewa, ero aki kilala, ring kayang kautusan. Aleluya. Pamamas ang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing kopaning kanwana na pasalamatan ta, king Gino. Ewari mga baltugan, king misulu-sulu tamo, king daya ng Kristo, nyening miminum tamo kaniting kopa. At ing tinapay apirarakayan tamo, wari mga baldugan, king misulu-sulu tamo, king katawa ng Kristo ngening kakanantaya. Uling ating metong at tinape, itangan, lipat nindakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulu-sulu tangan, king metong mong tinape. Ingamano din Gino. Salamat, King Diyos. Tinape at tinipa iba't banwa nga naning Gino, ing ninumang mangan kaniti meya kapilanman.
ing Ginoo manatiliya kaya kayo. at keka antimorin. Pamamasaking mayap a balita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kekaldan a Hudyo. Ako ing mabiyet tinape at hinipay batbanwa. Ing ninuman mangan kaniti, miyeya kapilanman. At ing laman ko ing tinape ay biyako, ban miyeya ing yato. Uli na niti mapali lang mi badbaran ding Hudyo, ngarang mi papangutang makanano ng aibi kaya katamo ning taong iti ing kayang laman bata mo nga pangan nga ng Jesus karela ing katutuan sasabihan ko kaya kayo nung eko mangan king laman ning anak ning tao at minum king dayana eko niye king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alanangga at pasubyang king miye king taulingaldo. Uling ing laman ko tunay ang pamangan at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko manatili kanako at ako manatili ko kaya. Ing mabiyaig pa tinubod nako at king uli na mabibiya ko, anti mo naman, ing mamangan kanako, mabibiya king uli ko. Iti ang tinape, tinipay banwa, eya anti ing pengan ding pipumpunan yu, mengan la, dapot kaybat, metela. Ing mamangan king tinape iti, miyeya kapilanman. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kini ko pong libutan. First time kong talakad kini. Banta akit ko rin matutut. Amen. Uling makabay pong homilya ko, lalawang ko puring sakin, dakala pang lalabas, po tanong magprosesyon tamo, muwala pa kaya katamo rin, uling matraffic la. Agyam pa pong masantingin gagawan tamo, nengila, makaskup tamo, managkas la, palmuranda katamo, emunan po masanting. Nya makirandam kayo po ne, itamong katoliko o ining peka sentro na ning biyetamo ing banal ay Eucharistia. Dakalya po lagyo nga tamong inaus de kanita the breaking of the bread ding early Christians mayaw siya antimurin the Last Supper. Mayaw siya muna naman Santa Misa. Mayaw siya muna naman banal ay Eucharistia. Pero metong yamo po, o ini, Kristo mismo. Nya, lawenta mo po ni, umpisang kaya po ini, King Genesis chapter 1 verse 26, inyang ing Diyos lalangan nakatam, lalangan ni tao, lalangan nakatamo, king kayang wangis. God created us in His own image and likeness. Nya kailangan po kawangis tayong Diyos. Aliwang demonyo. Pero sinabi kaya po ini uling ang katatawyan at tsukeni. Makanano kang makiwangis king Diyos, potang tanggapan may Kristo. What you eat is what you become. Amen.
Let us make man into our own image and likeness. Uning makanano kang mga makiwangis king Diyos, emne man nakakit. Ali po, God is a purist palanan. Ban kanita, akawangis tayo. Niya sabi, kaya po yung galang kasalanan, kailangan ng tao yung may kakasala. At tatandaan niya po itang metong ang babaeng merak makipangalugod. Bandan tao li Jesus kinonfront niya po. Ika nga na era ka muna na manusgaan, eda ka muna na manatulan, and go, but sin no more. Sin no more, then we become like God. Amen? Ulingin Diyos po banalya, may kakasala. At anyang may katawan niyang tao, o ini po, nandin medyo ting problema, Father, o ba't makapamuti ka, tinya pang blue. May confuse la po rin aseret. O ba't atin niyang blue, sana pure white yun. Talagang kengkay po, ordo makabili, pure white. Sinadya ko pong sulod kayong blue, bangkanita, akit tayo Mama Mary. Uling ing minunang diling mig first communion, may kinabang, yapi ni Mama Mary. Inyang sinabi na matupad laringkek ang ama nung sinabi kanako. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word. Inyang sinabi na ita, yes, malyari kong kagli at muktut, king upayan ng Holy Spirit, ketang pinanditaitan niyang sinabi ng yes, ing Diyos anak, a invisible, a pure spirit, He became man. Inyapin, lawin niyo po, may kibat siyang Birhen Maria, yes, kaibat ketang pinanditaita ing Diyos ay atsuban watini pane, king siya pupunan na ningindong Birhen Maria, antiya mo waring mig first communion. At anyang atsuking siya pupunan ng Maria Iyesus. Iyesus, no karinyamingan, kanino daya in kakanana ing inuman ng Yesus king kayang siya pupunan? E po ba't kang Maria? Ikayo pong may buktot, no kanya mamangan ing anak yo. At inyawari nga parting pamangan ka, mga tsuking siya pupunan yung anak yo. Kaya kayo yung mamangan. At ing kakanana yapin ing katawan at daya ng Maria. Ing Diyos, malinis siyang malinis. Inyapin po kay katamong Katoliko. Inyapin natin tamong Immaculate Conception of Mary. Mama Mary may pangagliyang alang kasalanan, alayang kasalanan, uling ing anak ng Diyos, manganya, king siya pupunan ng Maria. Amen? Nya kay katang Katoliko, stuya po. Agyang makasulat king Biblia, pero ating kangakit, Hail Mary, full of grace. Nung full of grace si Mama Mary, alang lagyan ing kasalanan. Because Mary is full of grace. Nyapin, alayang kasalanan. At diyan pa pong keng Biblia makasulat, all have sinned, nga na rin Katoliko. Kay ba't sabihan nyo kayong Katoliko, yung Maria, may pangagli nga lang kasalanan, malinis siya. Ing Biblia sasabihan na, gana-gana, may kasala. Pero kaya katamong Katoliko, tatanggapan tayo po ito. Gana-gana, may kasala, subali kang Maria. Ilalalang makanyan. Ikang Diyos, paborin ming imamo, tinipaying Diyos, amalines, abanal, kaibat, may natili aking siya pupunan ng Maria for 9 months, no karnya mengan ni Jesus, tang Maria. Amen. Nyapin po'y Maria, ing Birhen Maria, ing mumunang diling, may kinabang. Ing mumunang diling, mig first communion.
At inyang mibait siya Jesus, mibait siya king metong alalabangan, king Bethlehem. Nanong buri ng sabyan ning lagyong Bethlehem, ing Bethlehem buri ng sabyan, house of bread. House of bread. O bati Jesus, binili niya king metong asabsaban, apipangan na ring mialawang klaseng animales, uling datanging panahon, itamoy mangan. Amen? Itamoy mangan king kayang katawan, ampong inuman ing kayang daya. Deni po, eraintindihan ding katoliko. At kaibat na punita na nung gewana, Jesus migmilagruya ding tinape pe para kalanala, ding asan pe para kalanala. Nano'ng milyari, o ito, Jesus pakanano ring tao. Balikan tayo po yung lumang tipan ng first reading. Ding Israelita, meranopla, kinaulang danum ating Diyos. Pepa kananala, kabang atsula king ilang. Pepa kananala, bayo lang miras, king lupang pangako. Itang mo po, bayo ta miras king banwa. Pakanana katamo ng Diyos, yapining katawan at daya ng Kristo. Mana, the manna in the desert, in Diyos, pepauran niyang pamangan may peace, uling meranopla. O itang ing anino na ning Eucharistia, potang makinabang tamo may peace ing pamangan ing katawan ng Kristo. Nung pepa kanano kanita, ngeni po pakanana kanamo, bayo tamo miras king promised land, naning promised land ngeni yapin ing eternal life in heaven. Pepa kanano ring tao, sinobrala pa, ding tinape, 5 tinape, adwangasan, at ding sinobra, 12 kain. At kaibat na punita, inyang migmilagroy Jesus, mintaya king metong alugal, king metong abundok, menalangin niya. Aba, ding tao tutukyan de. Bakit tutukyan de? Uling kinabsila. At anyang ngigit nung Yesus, tutukyan de. Bakit tutukyan niyo ko? Tutukyan niyo ko, uling. Uling. Kinabsi kayo. Tutukyan niyo ko, nga na pala, uling kinabsi kayo. Panintunan niyo yung pamangan para king katawan. Dapat sasabihan ko kaya kayo, panintunan niyo, yung pamangan, masisira. O ini po sabihan na ating pamangan para king atyan at ating pamangan para king kaladwa. Eyo mo panintunan ing pamangan para king katawan. Panintunan nyo ing pamangan para king kaladwa. At intang pamangan physical food, ampong spiritual food, ating spiritual food. O ini po. Amen? Na po? Nya panintunan nyo yung pamangan na masisira nga na. John chapter 6. Panintunan nyo yung pamangan masisira. Yapin po yung katawan at daya ng Kristo. Kaibat nga na king ebanghelyong binasa ko. Ako yung tinape at tinipay ba't banwa. Lawin ni Kristo ba't siya king banwa? Buri nang sabihan Diyos ya tinipay akete king yato. Ingmangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alanangga at pasubliang king miye king taulingaldo. Uling ing laman ko ing tune pamangan, ing daya ko ing tune inuman. Kasanting na po, ing katawan ko, ing mangan king laman ko, king katawan ko at minum king daya ko, at inyang biye alanangga at pasubyang king miye king taulingaldo. Question, basta't makinabang ka, miligtas ka. May kinabang ka, kaibat miligtas na ka.
Salvation is not automatic. Makirandam ko pong masalese. Basta't may kinabang kakini, uling sinabi ng Kristo, ing mangan king laman ko at minum king daya ko tinyang biye alananggat pasubyang king meking tawlingaldo, basta't may kinabang ka, miligtas na ka. Answer, alipo. Nano yung kaligtasan? Ing kaligtasan niya po tangkay ba't mong may kinabang keni, what you eat is what you become. Kailangan kawangis may Kristo niya itang inumpisan ko po, we were created in the image and likeness of God. Din makinabang ding tatanggap kang Kristo, nung ela po makiwangis kang Kristo, ela pamurin miligtas. Agyampang sako-sako yung ostyeng kanantamo, agyampang trak-trak, nung ka magbayo, nung ka makiwangis kang Kristo, King Diyos, eka pamurin miligtas. Uling sinabi Genesis chapter 1 verse 26, we were created in the image and likeness of God. What is salvation? What is holiness? Salvation is to be like Jesus. Amen. Nya king last supper nga na kinwaning tinape, pasalamat sa king Diyos, benendisyonan ne, at kaibat nga na, at pemiraso ne, at binyene karing alagad na, bread broken and shared. Take this, all of you. Take this, all of you. Kailangan balang Katoliko sisimbayan. Take this, all of you. E na sinabing, take this, only few. Pila lang sisimba kaya katamo? 10 to 15%. Bakit po ila sisimba rin nga liwa? Po tagalang kay ba't yung sinimba, karasyuking balayo, panagkas na ko ang panagkas. Po tagalang kay ba't naning misa, muli kayo, edeya kakiti Kristo. Nyapin, di nga luwa sisimba. Father, lawin nyo po rin ang sisimba. Di nga luwang mag-serve kempisamban, kaulida, panagkas nung panagkas, makipatela, malinising biyera. O iting ing kaligtasan, kailangan makiwangis ka kang Kristo. Lawin niyo po nga kunan din, God became man. And it is not enough that He became man. Maging tinapiya pa. He humbled Himself. Inyang maging tawya, migpakumbaba ni Diyos at maging tawya. At lalo yung migpakumbaba, potang maging tinapiya. Uling lawen niya, lakwan may ngostya. Jesus is powerless. Alaya. Pero istong tinggap may migbayo, then He becomes powerful. Uling binayo na ka. Nya istong eta magbayo, ala pa mo rin ang kaligtasan. So yun po, in kapiesta na, in solemnidad ng katawan at daya ng Kristo, the Emmanuel, a virgin shall conceive and will bear a son and will call him Emmanuel. God is with us. Nga nung sinabi ng Jesus before He ascended into heaven, I will be with you till the end of time. Era ko lakwan, niya king misa at yo'y Jesus. Amen. O yan yung lugod na ni nga pong Ginoo. Niya, nakatamo likwan magdili-dili. Likwan po yung Santa Misa. Bangkanita ganakantaya, do this in memory of me. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. So sinabi na, take this. Kailangan makinabang tamo. And do this. Nya Monday, Thursday, command. Take this
and do this, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak, kapigaganakan, gaganakan tamo, ingganaka, at lugod na ning apong Ginoo. Kaganakana, kalugod na, nakatamo po likwan ning Diyos tamo. Tamong magdili-dili, I will be with you till the end of time. God is with us. Kaya be tayo. Nya sana, tayo po kakalingwan ng Santa Misa. Tamo mo sisimba ng misan king pabanwan ng birthday tamo. Masantin po in mag-birthday simbaka. Pero mo misan king pabanwa. Mo ng death anniversary. Mo ng fiesta. No ne balang Domingo. Po? O yan. Adyang ding Hudyo at ilang celebration at ilang fiesta, the Passover. Feast of the Passover. Ning Feast of the Passover, gaganakan ding karelang kaligtasan. Misan king pabanwa. Mag-offer lang ayin sakripisyo. Baka, tupa, pati-pati. King lumang tipan o'y tapu. Pero Jesus, leko na ito. Inyapin niyang mintaya king templo, lilinis na yung templo. The cleansing of the temple. Ding magtinda, pepalakwan na la. Ding maglibe kwalta, penwag na la ring lamesa, lilinis na yung templo. Kaibat na nita, pati ring mielwang klaseng animales, pena, bina, lilinis ne, o'y tapu, uling misanaldo, na mag-offer back nga tupampong pati-pati kalupan aking templo ng Jerusalem. Nya pinpepalakwan na lang, datanging panahon, o'y nipung, ingidawon tamong, Kristo mismo. O nung puro baka, tupa, no ka rin ka kumang baka. Balang Domingo, makamatetang baka, ginukon. May gisan na rin baka, may gisan na rin tupa. O ning, makapamatawad kasalanan nga na, kung matulaking darawon nyo, ulinging darawon nyo, makapamatawad kasalanan, metong yama po yung makapamatawad kasalanan. O ini. Nyapin ating tupa, at tatandaan niyo po Abraham, inyang sinabi na ng Diyos, idaon mo yung anak mo Isaac. Dinaon na yung anak na. Pero napepasundo ng Diyos, nginikot ko na yung kekang kasalpantayanan nga na, maminto ka. At higit depo, itang tupang, kay ba't itang tupa yung dinawon da. Nya San Juan Bautista, inyang pepakilala ng Diyos, there is the Lamb of God. O yan, the Lamb of God, niya karing pisamba na kakitse, o ini po, tupa, Kristo yung tupa, pero etana miyo per tupa. O yan yung kordero ng Diyos nga ng San Juan Bautista, pepakilala ng Jesus, uling ding tupa kanita darawang dala, dapat Kristo mismo, yan yung tupa, o ini, darawon ta ni Kristo, Kristo yamoy makapamatawad ka rin kasalanan tamo. Kristo, niya yan ang sentro ngini. Kristo niya, piyesta na ning banal na Eucharistia, Eucharist, piyesta ng Kristo, piyesta na ning Santa Misa, the body and blood of Jesus. O yan po, so dakal pong salamat. Matutod na ko yata. Kung matutod. Niya po tang pamiyataya karing tao EMDC mimingat tamo. Sulitan ko po kay batang may kinabang. Be what you received. We must become like Jesus. We must become like God because we were created in the image and likeness of God. Amen.
Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mi bayitya kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, paypaytas ya banwa, makaluklok wananing Diyos igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ampon may ngamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pamangatawad daring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at kimbye alanganga. Amen. manalangin tamo maning Ginong Jesus, antabayanan o king dala ning biye, ring hanggang mau kayang. Nga tamong manalangin, manatili ka siping mi, o Ginoong. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban king mabilo gayato, ing ginuyang maging sikanan ding tatanggap, king kayang katawan at daya, at ing maging kayang tabe raking biye, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Jesus sa ginuta mo, ya ing maging sikanan ding mirarake, king karelang tinape, karing kapatadda. At ayag yagdo sana retang epabiyasang mirake, king karela, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Jesus sa ginuta mo, ya ing maging sikanan daring magkasakit, manakit ing karelang tinape, at ding kewalan obra, manalangin taking Ginoo. Manatili ka king siping mi, O Ginoo. Ban Jesus sa ginuta mo, ya ing maging sikanan daring masakit, at tatanggap keya, at detang emalyaring tanggap keya, bangking makananumang paralan, maging malapit siya naman karetang makapakinabang, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Ban Jesus sa ginuta mo, yung maging kakatang sikanan, itamang makatipon keti, para kin Eucharistia. Banya yung maging kakatang tula at sibul, ning pamisan metong, at pangatagulaling king balang metong at metong, manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Tanggapan dasanan ng Diyos, ing iligtas ng pamaklakbe, Manny Agustin, Nicole Agustin, Faith Agustin. At ganakantalan naman din kaluguran tamang mayamon na biye, lalong-lalo na di Pedro Salas, Celerina Salas, Antonio Salas, Tessie Pabalan, Fidelito at Anet Rosen Feliciano, Natividad, and Eliseo Feliciano, Amado Jr., and Yolanda Airo. Ngayon nadwan tamo'y sarilitang kapagdasan. Manalangin taking Ginoo. Manatili ka siping mi, O Ginoo. Manatili ka siping mi, o Ginoo, ikang maging biyemi at tula, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Panalangin tamo, kapatad, baiting, kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaing tutu. Tindaong ka rin kamat, inupupuya at kayo ng lagyo, at ang kaya katang sa na ating mabilig ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang ing tinapi at kalis around me, yatad na king kekang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timor, iyat na yoring pusoyo, makayat na no Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilataning Jesucristo Ginumi. King tauling apunan kabang makaluklukya king mesa, kambering kayang apostol, dinawon na ing kayang sarili keka, anting alang musing akordero, ing matatanggapain, ababiyaganap akapurian keka. I Kristo binyene kaya kami iting kapigaganakan, king kayang pamaylasa, bani pagkalam na kaya kami, ing kayang makakabos au upaya, manggaman king kapupusaning panawon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasignangan mo king kabanalan, baning pamilya ning meto ketawan, lumakad ya king sana ning metong akasalbantayanan, king metong apamisamak ding ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulong king kekang dulam, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ing yato makisan metong niya king banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalam, kabang sa sambandakat pupurian, manggaman kapilan at ngaming kakanta. Kapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon kusang luking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis sing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiyaning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato, bami ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ating mabilog, abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupat kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanan, Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
ikabos mo kami o ginugking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kekang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Ginoming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyan mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang tinurin. Ipakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Oning ginutang Jesucristo, ing tinapening biye, ing milalako king kasalanan ing yato, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat tiggas niya ang amano mo, kumayat na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan lareng CGC or Azaret, nung luka rin tamo maglinya, baydahanya pa rin po at alanang sasabing amen. Salamat po.
O Ginoong Kristo, babiyan mo kaya kami, ing kaya kang katawan at daya, king banal a Eucharistia, anting metong atandang, king agyaman ngeni, karake mo na kami, king biyemo. Manano na sana nga kamtan ming lubos iti, king kayarian, anong nuka mabibiye at mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Lukluk tamo po para king maapilang kapabaluan. Mumunan dili po, office holiday. Pinapaalam po namin na sarado ang mga opisina sa ating parokya, administrative and pastoral ministerial offices sa darating na June 15, 2023 sa Thursday po sa Webes, commemoration of the 32nd anniversary of eruptions of Mount Pinatubo. Manunumbalik po ang ating regular office hours sa June 16, 2023, Friday. Muli po namin iniimbitahan ang lahat na dumalo sa ating mga devotions dito sa ating parokya. Una po, tuwing Wednesday, tuwing Miyerkules po, ang ating pong devotion sa Our Mother of Perpetual Health. Ang schedule po ng misa tuwing tuwing Miyerkules, alas 6 po ng umaga, novena to Our Mother of Perpetual Health. 6:30 a.m. po, Holy Mass in English, may live stream din po. 5 p.m., novena to Our Mother of Perpetual Health. Then 5:30 p.m. po, Holy Mass in Kapampangan. Pangalawang devotion po natin sa buong linggo ay tuwing Biyernes naman po, ang devotion to Apong Mama Kalulu. Nariyan pa rin po yung misa nating 6:30 a.m. ng English. Sa hapon naman po, 5 p.m., Kinario Prayers to Apong Mama Kalulu. And then 5:30 p.m., Holy Mass in Kapampangan. At ang huli po sa buong linggo po, ang devotion to Our Mother of the Holy Rosary, La Naval de Angeles, tuwing Sabado. Ang schedule po natin ay alas 6 ng umaga, Perpetual Novena to ni Birhen La Naval. At ang alas 6:30 po, Holy Mass in Kapampangan. Makikita po natin ang schedules ng ating mga devotions sa ating main door po at dito sa ating pintuan. At panghuli po, hindi po matatapos ang Santa Misa sa usual way na final blessing. After po ng ating announcement, magaganap po ang Solemn Eucharistic Procession. Ang pagkakasunod po ng ating prosesyon, mauna po ang cereales, ang mga Knights of the Blessed Sacrament, ang mga EMDC, tapos po ang pari at ang mga ilang servers, tapos po ang mga tao po ay pipila ng dalawa sa likod ng pari po. Mayroon po tayong ruta ng prosesyon, maikli lang po kaya sumama po tayo. After po ng prosesyon, ang ating solemn benediction. Maraming salamat po. Siklod tapo. Mi puri at misambaning Santissimo Sacramento king altar. Mi puri at kapilanman.
Igpami at kabanwami sambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ilum mo, kaya ti sulipan ti banwang. Ang liging aldoldoy, diyan kaya kami nagdoon. Patawad. Ating pamamatawad ng karinig kasala ko kami. Mga aming kaya paisaw, intukso, ninay sabot ng kami kong marok. Amen. May purit misambaning Santisimo Sacramento, King Altar. Mipuriyo kapilanman. Bapo Maria, mipno ka king grasya yung Ginoong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, it manya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. May purit misambaning Santisimo Sacramento, King Altar. Mipuriyo kapilanman. Ligaya king Ika, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. At timoy sa diyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni kabilanman manggaman king alanangga. Amen. Kapatad, king mipnong katahimikan, at kambeding pusong pasalamat, manalangin tamo at aduan, ing kakatamong sariling kapagnasan.
Claude Tamo po. Para King Santa Iglesia, manalangin tamo, o banalay pa, Jesus sa anak mo, kapamilitan din kayong apostol, telakad ning iglesia king babaw ning bato. Aduan mi keko ing kambilan ang pangingatan mi ing kekang iglesia, makalaganap keti king yatu. Lalong-lalo ning balayan mo, ing parokya ning Santo Rosario. Antabayanan mo kami kapamilatan ning banal na Espiritu, ban sumulong kami lalo king pamanuki king kekang anak. Ipanalangin mila din kaya kaming pastol, lalong-lalo na yung kaya kaming Papa, yung Francisco, yung kaya kaming Arsobispo, yung Florentino, ang ponding sablang obispo, pari, lalong-lalo na yung kaya kaming Kura Paroko, yung Father Noli, Kambedi Father Meg, Father Jasper, and Father Mark Anthony, ding diakono at ding reliyoso. Manan na sana kapamilatan ng karelang pamanyuyo, lalo yapang milapit in kekang iglesia keka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ipami at yukabanwa mi samban yung lagyo mo, datang kaya kaming kayaryan mo may pamintuan ni lub mo ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldodo, ibiyem mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ni patawad mi kaya kami ring sala ni keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga imkay paisawol kintukso, nunay kabos mo kami king marok. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginu at yukeka, nuan ka karing sablang babae, at nuan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang hindi ni Diyos, ipanalangin kay makasalanan, nginit ang oras ng kamatayan ni. Amen. Ligaya king Ipa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamundan, ngenit ng gamang kinungan. Amen. Para king bansa, king mabilog ayato, at karing manungkulan, San Vicente Chapel, o mayupayang itpa, adwan mikeka, imbendisyonan may ing yato, lalong-lalo na ingke kaming bansang Pilipinas. Ipagkalub mo king mabilog aketawan ing kapayapan, lalong-lalo na karing bansang lalaban king pandemya, an pongren bansang alang matpatugot ing pamisagsagan, adwan mikeka ing antabayanan mula ding maningkulan karing sablang bansa, mananunasan ng agampanan mi ingke kaming tungkulan king mitmong masabal at kabyasnan. Abayan mo kami, kingke kaming pamanungkulan, ban sumuling ingke kaming bansa, painturo keka. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Igpami at yukabanwa, misamban niyo lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, keti sulip antibanwa. Kami pinaldo ngayon. Kung ipatawad mo kaya kami rin salang kaya at ipamatawad mo kami rin salang kaya kami. Ngayon kaya pa isawat ito sunan ni Kapos ng Diyos sa Biyang Igpa, kinanak at Espiritu Santo. Kung sa dyan ligaya at ating kamulan, ngayon kapilan mo, manggaman tingala hanggang amin. Para ka rin sa Blang Pamilya, San Pablo Chapel. O malugoday pa, ipaniga pumikek ka, ing bendisyonan mula, ting sa Blang Pamilya, king kaya kaming parokya. Mananasana din kaya kaming pamilya, makiwangis siya, king banal na pamilya, ning Nazaret, ang pong emusanay pahintulot, ing ikawani kami, king balang meto, pagkalumula, kaya karesablang pengari, ing grasya bang lingapan dala, din anak apek katiwala mo karela, anting ning pamagmimap mo, king iglesia, isablang anak mananasanang mamintula, karing karelang pengari, anting makanano yung mamintukeka, ampong ingindong birhen, ampong kang San Jose.
Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ipamit yu kabanwa, usambay ni lagyo mo. Datang kaya kaming kayayan mo, ipamintuan yung loob mo, kaya sulit ang ibanwa. Likaya kingig pa ang pakanak pag Espiritu, Bapa Maria, may pakaling grasya, ang ganun Diyos at yung kaya ka. Huwag ka karisab lang babay, manya panandong tiyan mong Yesus. Ligaya kingig pa, kinganakan po king Espiritu Santo. Kapilan manangganan kingarananga. Amen. Para ka ring kayanakan. O banalay pa, panalangin milake ka, at darawon ding kayanakan ning kaya kaming parokya, kalupan ning kaya kang anak kay Jesus, amibibiyaya ka rin Nazaret, kambe ng Jose at Maria, tininan mo keng masanti nga alimbawa, sumulong kaya sana king edad at kabyasnan, gawan mo keng mapaminto, karing kaya keng pengari, emila sana pasok kala na loob, kapamilatan ning pamananggap ni, karing sakramento ning binyag, kumpil at komunyon. Lalo kay pasanang sumulong king die grasya, banketa, lalo keng maging kalugod-lugod keka, at karing kaparaming tao. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ikpami at sukabanwa, misamban ngayong lagyo mo. Datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ingka ka na ni, tingaldoy-doy, dem kaya kami tingaldong yan ni. Ampon ni patawad ni kaya kami rin sala ni keka. Anting pamamatawad ni karing ni kasala kaya kami. Mangayon ko ipay sawol kuntukso, minikabos mo kami king barok. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, yung ginuwat tsukeka. Huwan ka karing sablang babayi, at huwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang mundo ng Diyos, ipanalangin kayo mga kasalanan. Ngayon at oras ng kamatayan ni. Amen. Ligaya kingig pa, at kinganak, at king banal na Espiritu. Mon sa jarang ligay, ba't mo nila ngenit raman para karing masakit. O mapakamalulong iba, tinubod mi ing kaya kang anak, ban pakayapan ding masakit. Darawan mi kaya ka ing pamangailangan ding masakit ming kapatad. Kumayap na lasanang malagwa, ing karelang kapanamdamo. Itubod mi ing Espiritu Santo karela, ban eda panamdaman ing takot adudulot ning kapanamdaman adarlanan da. Eda sana kakalingwan na ika ing panibatan ning sablang sikanan at kapainawan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipami at sukabanwa, isamban ning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan nilog mo kaya disulip antibanwa. Ingka ka na ni, kingaldoldoy, di mo kaya kami kingaldong yan ni. Ampon ni patawad ni kaya kami rin sala ni keka. Anting pamamatawad ni karing ni kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa'y saul kintokso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos at sukaya ka. Wan ka karing babae, at wan niya pa naman sa mo Jesus. Santa Maria, ang indo ng Diyos, ipanalangin kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligay, ba't ang kamulan kami manggamang kinalaman ka. Amen. Para karing miangaw abye. Diyos ampo ipami, pangako mo kaya kami ing biya alanangga, king kawakasan ning panawon. Darawan milakaya ka, ipa, ting kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Ipaniga po mikaya ka, ing dinan mo lang alang anggang kapainawan, deng kapatad ming minuna na kaya kami. Idala mo la ketang masalang arapan mo, anong nuke miikit-ikit, keng kawakasan ning panawon, kambe ng Heso Kristong anak mo.
Amen. Ipami at siyo kabanwa, misamba niyong lagyo mo, datang kaya kami karyan mo, ipamintuan niyong lugmo ket isulip antibanwa. Inka kanan mi kingal doldo, ibigay mo kaya kami kingal dongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisawol kinsukso. Nunay kabos mo kami king marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa kaya ka. Huwan ka karing sablang babae at huwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin kayo makasalanan niya sa namatayan ni Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ang kimosa dyan, ligay, ba't king kumulang init, ang gamang king nalanganga. Amen. del cielo, pretidis eis, omne delectum oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionem Tui memoriam requisti, tribue pesumus itanos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui proctum in nobis legiuter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ding Divinong Kapurian, mipuring Diyos, mipuring kabanal-banalan ng lagyo, Mipuri ang kabanal-banalan ng lagyo, mipuri Jesus, Jesu Kristo, Diyos sampung taong tuto,
Mipuri ay Iso Kristo, Diyos ang taong tutu. May puring lagyo ng Jesus. Mipuri ang lagyo ng Jesus. May puring puso ng kabanal-banalan. Mipuri ay puso ng kabanal-banalan. May puring ingdaya ng kakamal-kamalan. Mipuri ay daya ng kakamal-kamalan. May puri Jesus King Santissimo Sacramento ng altar. Mipuri ay Jesus King Santissimo Sacramento ng altar. May puring Banal Espiritu ing Paraklito. Mipuri ang banal na Espiritu ing Paraklito. May puring yamunanog debulan ay induning Diyos i Mariang kanunwanan. Mipuri ang emunanong degalon ay duning Diyos si Maria kanunananuanan. May puring banal at emimusingan a pangakagli. Mipuri ang banal na ememusingan na pangakagli. May puring maligaya ng pangauli banwa, kaladwa at katawan. Mipuri ay maligaya ng pangauli banwan, kaladuana at katawan. May puring lagyo ng Maria Birhen ng Pongindo. Mipuri ang lagyo ng Maria Birhen ang Pongindo. May puri San Jose ing kapantas-pantasa ng esposo. Mipuri San Jose ing kapantas-kapantasa ng esposo. May puring Diyos karingke ang anghel ang pong santo. Mipuri ang Diyos karingkay ang anghel ang Santo. Amen.
Pagpapaya talananggang Diyos, amisa king katawan ng pong kaladwanan ng maligayang Birhen Maria, maging karapat dapat na pagkasautan ng kekanganak, king pamakiyabong kambening banal na Espiritu, pagkalam mo kabang pagsayan miyeng kapigaganakan kaya, mikapos kami sana ka rin kasalukuyan na dewakan na tanananggang kamatayan. Paulining kayang maganakang pamamilatan, kapamilatan na mo rin Kristong Ginumi. Maria, kambening malugod ng anak, bendisyonan na katamungan, ing Santa Misa mi daune, umena kayo king kapayapan. salamat King Diyos.